ke thom lockdown ki biang bong aja ka hin lockdown pen ki pa chok hormu gi roi gari cheleng longlo Karbi Anglong District Congress Committee pen difu DCCSI Hemalok Help Desk ke pangni Longkoi Welfare Society la pen Longkoi Youth Trust hin pen rong chok arong arat phan kirap ki pajir Kardom Karbi Prime Time along penili Vidurban Krupi non biotang tampen Archiponikta Sorkar pen phurun ke thom lockdown ki biang bong ajaha ka hin lockdown pen pajok ponji mekara rat phan birda ki me pajir ponthu Phurun ke thom date pi lockdown mate kangkir gang habang bong sorkar pen ajaha ka hin ki kham khe pen pajok ponthu laswa teng industry mate kor ke duan sabari PDS asai ke duan FCI a go down LPG kulat kaya teng ing pulonglo e-commerce delivery a hormu ke thon keron asai tap truck por pen ani gang sam truck an apor hotpot akim ya law toya tengka khir lang ok ke jor pen ka salona tumta methanga sai chiklem longlo hormu ke roya gari ke duan cheleng longlo ke kim kerang asai ta ke kham khe pen pajok si sai klem longlo gari motor ke jora kulat ing pulonglo la pen ke nang sot alam pen benga chokomara tum ani ka sam truck apor phita cheleng longji Karbi Anglong District Congress Committee pen difu DCCSI Hemalong Help Desk pangnisi Karbi Anglong pen angtan ke du Karbi Anglong asor hem ka chibangahut train ka chathap atangka ki PJ phan isi warsa ing pupon Lockdown mate kangkir kang hapa joini Karbi Anglong pen angtan ke du Karbi Anglong asor hem ka chibang cha phan arideng tangkawi date piang kang ing haplu ba joini Karbi Anglong pen angtan ke du Karbi Anglong asor hem kisung ki boyalam social media pen ahut Karbi Anglong ala phan pachinilo alang litum hem ka chibang jia phan arideng tangkawi train road a hem pen bus ka thabanam tangkanangji kisung asek ke korlo la sopor hut Karbi Anglong District Congress Committee pen difu DCCSI Hemalong Help Desk pangnisi bangphuang bong arpu chepekpon bangphu tum la ke EM barim proton inti Ratul Teron Surendra Singh Nar Dr Mongwi Rokpi la pen Daniel inti atum henlo Pirdhe dangamat si COVID-19 avur ki umplo bajok adetin along ritin satame bangso ke so vote pen ke jogjia phan ke thek ana bidi pen parting rintilo ili tuma data long satame bangso ke so vote kang danglong le dejia phan sarkar pen mathasi date pi kang hap aruni phai truck ani an nipli kebra hini an pleng tanglo longri longpat arlo ke chumobe ke jun mobe pen kate ko kabe dejia phan sarkar pen ason asai ke deng padosi kiduk dat arat tuma phan jitame ke matha karjang nang dolo lasona por hud hamren porbot mensing rong hangarong mikar sarchandra singh rong hangstami methanga bainong asap sovet pusitame hember hem thak kaduri da hem tuna tuma phan ningke me pen kerap ki pajir padupon alang itu methanga hem kabuche je phan arpu thedung ang bong sitame sarkar ka pen khada teng te bokterai aphan kachirap kachipi padonang ji poteng warwesi pini don krihinia hem tuna tuma phan sang dali ingti lapet sabun kerap pajir pon alang litum hem isi bang kret chok arat aninga rong pen kerap ki pajar asai ke klem pon thegapot ke chudeng dun arat atum sitame akero alang litum aphan pajir hamre narong supi pen pherang ke hundor kropen nang kilo birta namlam sapor phan dihinamo interponik sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Start here, right anywhere. Eastern Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Ronkilan, near Don Bosco School, D4 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 7896169021. For both D4 and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmotors@gmail.com. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ
dihinamo phipathat biurtalong wangthulo dokmuka municipal board ke parlo kodok webar truck ang kang kedo arat atmaphan aruni phai truck ani akijoy pen sangkeron Akejoy pen sangkeron asaya long Karbi Autonomous Council EM Lun Singh Teron chetong dun anparta la so long dokmuka municipal board chairman Bruden Singh Teron Mondola Maipu Purno Ingti Kong Chunbang Babu Tiso Port Commissioner Prahalat Timong Rebecca Ingti Pila pen sarlong kitiso pen danglong pinaan BJP asong along klemang pobang pietong chetong dun salang litum arideng pen akejoy pen sanghan keron padopon Ladak chethan bami piothe dang pialong COVID-19 akiswa war pen date piakang kang haba jokra tubari deng tangka maha leto sita thikular along kinang sot ason kachunam kachura dam jia thai kabila pen chongrat chotelo pen apiso aso ko chepang reng chot atum stami kangrat athai kabi pen pen ana kisung chetong nang ring tilo Laso kisung aputhak Central Government, Assam Government lapen, Karbi Autonomous Council ke charia tupen chipari deng ponsi, rata kisung ke boy, along sanghan ingti dali lapen ke chorjang tupen dang rok tangka mahapen, kenang jason duana ke joy pen rata tumapan, ke pike bajir padopon lo. Lason si pini dokmuka, Municipal Board ke parlo kado ke ward truck angka ke do rata tumapan, ake joy pen sang ke ron padopon lo. Lapen COVID-19 na kiso wul pen kasong si kaching rai dun nang jima layalam rarat tumapang than pachini tekang Center Bazar Chapong Khorsing Khru arong along Longkoi Welfare Society lapen Longkoi Youth Trust hin pen aruni phai truck arni rong truck arong arat phan kirak ki pajira biota katnis asai hem along biota napale COVID-19 na kiso avur pen kachipa jok jia phan pura date piang kang lockdown ki pado jok date piang kang ongtung aratum chotiki asai la pen thangnat kachong da sai ta chuklem long le dera jok kicho ki juna phan penang ana ki sung chetong nang ritilo kicho ki juna phan ki sung ka chetong nang arata phan sarkar pen kirat ki pajara sai pado pon bomlo an bata boreng abar sai ki duotum aning ke mia bang kubang phiatum la pen rat sai klem bang atum pen kinang soda hormu kirat ki pajir pon asonsi Karbi long angkang along ta prek jam hawara long rada phan kirat ki pajir padopon bomlo Sonsik aruni phai truck arni Center Bazar Chapong Khorsing Kru arong along Longkoi Welfare Society lapen Longkoi Youth Trust hin pen ralat tumaphan sang phuruya the ingti ki chojang thulapen ing hoinukan kachidip ape hai hui rong truck arong arat phan mesen pen kera ki pajara sai padopon sang kiron pini pusi itu gelak pemhan pusi lah si sang nang kendu matung toro ne long koi ti so suma tu kenang dia long lo ma long lo jo Radet bidet pen jo dak apar Chapong Khorsing Kru arong longkoi tu so bang kardom karbi pen ahir dume si sang ko aduk kawe ki bi ki thipen bang nang ki pi si ne tum pini ahir dume nang pisi pini nang tu mahem tu sehem nil kardom nang jo hang iklo pini ahir dume pen nang pi iklo bong atum longkoi ni mu mar tum an su se pathen nang an su se pare nang po phan thi ke plang ki ti te an so sa hir dume nang ke plang na pin aklin nang kha no sab ta ba pa man la po ni an su se ka anak kesung pel posin tu banang kirap thek posin tum tanang li tu sem ni tum chorui la pini ni tum Chapong Khorsing Kru rong Longkoi Welfare Society Youth Trust nan chalang pet pini tum pini me thangai he malong rong berong thak mate rong kho aratum phan pini savetame ningang sampen Itung Longkoi Welfare Society lapen Longkoi Youth Trust ay menchalang si itung sang han yang tu maus itung rong maderatum phan pini pajil pon Pini Karbi Prime Time biota manggila pans kang ton bonik lo dumi thakmi korut